Iti napalabas, gimatang ni Victor, iti regalo na ni Criselda, iti panagkasangay na. Nakita na ita ni Dominic, tanag din nanon da iti mall agimatangan ti baro. Gimatang met, iti iregalo na ni Chona, bareng kano no ad-adapay nga umasideg tirik na ti balasang kenkwana. Iti sabalya bangir, imawag ni Chona ni Criselda, kat impaka muna nga isunton ti gumatang iti cake para iti gayam na. Nagyaman ni Criselda. Ita gagayam, denggan nyo ti tuloy, ti nobela na pauluan. Si iti baroko. Dominic, inton bigatan ti kasangay ni Criselda. Anya mati regalom kan ko ana. Awan pa eh. Anya? Apay, awan ka ditiranta mamang regalo iti gayam tayo? Awan mapanunot kong isagot king kuana. Kablawak tulatan. Sige, no isuti ko nam. Di, kablaawang tulatang arutan. Wen, ngem, sige, aday regalo kin ka. Anya? Siyak ti regalwam? Saan mat asyak kasangay Mabalin lata. Oh, aday ti pagbagak a regalo kin ka. Ha? May sa kahit at inror mo dita bulsa. Awatem ko man. Please, saan na kumaapayan? Apay, anya tilinaon da ito akahita. Lukatam, tapno maamam. Kwintas! Sinan puso ti pendant na. Mabaling ka di ti dumawat iti pabor. Panggap iti day taasagod ko king ka. Anyamat apabor ti kayat mo ha, Dominic? Mabalin na siya ti mangyosong iti tengget mo. Ay. Pangasim. Kahit ko ang makita asuot mo day ta. Sige. Agyaman na. Naragsaka ko na ito na. Atoy. Yoso mo nga rodan itenged ko. Sige. Aday ta. Nayusong ko nititenged mo. Wow! Nagpintas. Agyaman akla ko na eh. Tamagustuhan. Oh, Victor! Agyaman aking ka, my friend. Anya ti pagyamanam kanyak, Dominic? Gapot na sikat nakakita kiti ID, ha? Ang makaparagsak, kinchona. Saan ka mawatan, ha? Di na mabalin ngilawlawag mo ti amin, pare? Kastoy, nay. Hindi nakita ka gimatang ka iti regalo para kini Criselda. Tinulad ka. Kaya't mo asawan, pare. Gimatang kami ti regalom kini Criselda. Ngam, apay nga nityo na ti ko naman naragsakan? Gapot na sana para kini Criselda ti ginatang ko. No, di kat para kini Chona. Anya? Iso ti regalwam? Wen, iso ti sinagutak. Ket naragsakan iti insagot ko king kuana. Anya nga mintinsagot mo kini Chona? Kwentas nga dependant na asinan puso. Anya? Wen, nakaragragsaka ko na eh. Ta nagustuhan ni Chona da diyang insagot ko king kuana. Mayat pare. No nagustuhan ni Chona ti regalom king kuana, pare. Wen, kitagyaman na. Tasikat ti nakaalaki ti idea iti panang regalo kita ayatak. Baring no magustuhan tumet ni Criselda ti regalo king kuana, pare. Wanggayam. Oh, may sabalik man ti saritaan ta. anya data? Di kan to kadi umay tumulong ang makiparti iti baboy asagana na Criselda? Ha? Ay, aman. Tayo di nakita kami ganita tadamian. Imbaga na kanya. Nasaya at nukas ta, pare.
Adwatan tumanlaing, ama pan tumulong nga agisagana iti panagkasangay ni Criselda. Victor! Dominic! Agyaman na kiti yung mayo itutulong iti maisagana iti dahito kasangay ko. Ayan. Makaragsakan mi ti umay tumulong, Criselda. Aglalo kit sikati makagapoy ti dahito nga itutulong mi. Ni dumduma talaga ti panagkasangay mo, Griselda. Wen Dominic, italaang ngamin nga agpadaya kami itakasangay ko. Daytat paggunam, adungdungwen nakauna ni tatang mo, Criselda. Wen Victor, awan ti pangisukatak iti panangipatag ni tatang kanyak. Victor, intugot mo ka din ti regalong kungkwana. Sampay pare. Uy! Dominic! Victor! Anya ti pagin-inara sa asan niyo, adwa. Panggap iti... Iti anya, Dominic. Kor. Pag pimpinustaan mi man no, aduwan no basit ti tumabuno iti kasangay mo? Anya? Dominic, di mo pala ibagbaga, ha? Nga daginatang ko arigalo kini Criselda. Unay kayon. Pag pinustaan niyo pa, no aduwan no basit ti umay makidaya. Agyaman kami unay kada kayo kakabsat. Di umayo'y tatabuno iti panagkasangay ti anak ko. Jak mas bahalang tinalaos aragsak ko. Kada kayo amin at mabuno. Happy birthday, friend! Sapay lang kuma, taado pa panagkasangay ti magteng mo. Oh, ato yung cake mo. Agyaman ak, friend. Ay na, nagdagkenan ti sagot mo akay para iti gayom mo, Jonah. Gapon ta best friend ko una ito'y anak yo, tatadamyan. Puyotam nga rodan ti kandila ti cake mo anak. Ta inakman ka na Dominic kini Victor. Wen tatang. Ops. Ha? Mabitlaan. Agwis ka pa'y mat nga muna, friend. Sige. Oh, aday ta. Nakawish akon. Anya mo ti wish mo. Di agtultuloy ko malatta apa naggayem ta, friend. Aginggakan patay. Agyaman na kiti deta wish mo, friend. Kat ulitak. Namnamaam nga awan to ti makarakrak iti nasingada pananggayam ta. Sapay la ko maiti Diyos, Chona. Maguray ka. Itala ang mapansin ko. Oh, tiyan niya. Dayta kwintas mo. Ha? Nagpintas. Sinan puso ti pendant na. Nagatangan iti dayta. Kwa? Saan ko ang ginatang, friend? Anya nga rod? Regalo na kanyak daytoy. Asino tinangirigalo kan ka? Saan mo na damagan? Mabaina ka mangibaga, ha? Tapay kumamabain ka. Saan ka nga ingga, naging gadi mo ibaga? Sige. Ibagak man lang. Asino tinangtad iti dayta? Ni Dominic. Anya? Tatang, nakapanaw gaya maamin ang dagiti bisita tayo? Wan, ngam ada nagsublay. Anya? Asino tatang? Dayay man na. Ni Victor. Saan nakapay anak kablaawan? Gaputi kaado nga inasikaso na itay panlangan. Iso nga itay nakapanawan dagiti bisita. Kat nagawit na napan nagsukat sa nagsuble ngam adan bitbit na. Wen nga agpaiso. Nay, nadyayin nay. Umasidigan dito'y ayanta. Ay sige, ang kasangwan balasang kaw. Inakman ituloy ti agipak ni kadagiti wara. Wen tatang. Nalagsak ka kasangay mo, Criselda.
Awaten ko mati na mo regalo. Ay na, Victor. Saan ka kumanagimatang iti regalom? Umanayan kanyak ti pigsam nga itutulong mo anang isagana kadagiti linakam tayo at taraon. Akaragsakak ti metimulong. Ken naragragsakak mo rin. No awaten ti regalo. Victor, Saan mo ko maapaayan ti na mo regalo ken kakisilda? sige man laangan. Anya nga min daytoy? Lokatam kita sapay lang ko mata magustuhan kisilda. Victor, uray ka sa ti kinano muna. Pagyamanak launay tarinigalwan nag. Ngam, madamdaman to na lokatak. Sige. Sige ti bakam mo. Umay ka, intay jaunag. Ejay ta nga ituloy ti panagsarsarita ta. Wow! Nagpintas sa talaga ti kwintas ngayon tad kanyak na ito, Dominic. Uri lang na pamulaga ti Criselda. Idi imbagak ani Dominic tinangtad iti dayto eh. Ah. Ha? Ni Dominic tumawag. Hello, Dominic? Halo? Inawagan ka. Takay ko tagyaman ka. Ha? Ni? Apay, anyat pagyamanam kanyak? Isan mo pa nang ikati di kwintas ng yosong ko ititanggan mo. Oh, dayto't pag ko na mamagustok tin sagot mo kanyak, Dominic. Agyaman na. Sabay na ko ma. Taka na yun naklanta malaglagip. Babaan day ta kwintas. Agyaman ako na iti dayto, Dominic. Victor, apay adi ka matmangan kadagiti indasar ko a merienda. Ken, apay akit kita anak matlatan. Crisilda. Awan ka diti kay mo dingak di tapuso. Victor, apay akas na ti saludsud mo. No awan ti pa kay mo dingak. Ore na sakit. Ngawatay. Kag igar karigatak nga awaten tigasat ko. Victor, No dinak maklon. Ket planok ti matayo. Tabaren no ti sabali a lugar. Ket may luliwakan to. saan? Di ka umadayo. Kayat ko asapulen tigasat ko kinayat. Iti sabali a lugar. Lupayang to ayat ko. Victor, iti talon atawan na panagdatdaton mo kanyak. Natingitin kon anaimbag tiriknakkan ka. Ha? Agpaiso Crisilda. Anya roti ba nagto ayat ko? Di lang mabalin nga ipagamon. Nakaragraksak ako na iti panangawag ko itay kinsyona. Tanay baghana ang magusman na unay di regalo king kuwana. Dominic! Dominic Barok! Umayak man! Minimang damyan. Mabit lang tata, umayakon. Agyaman nagtanadanon ka, Barok. Anya rin tabit pityo asubot tata. Tay, inlasin ko a karne aparakin ka. Saan ka nasiputan itay nagawid ka? Iso nga imayak tapno maitid ko matlaang ken ka. Ay, kasta ka ni. Agyaman ak tata. Alakat sumrek kayo pa yata, agsiya tayo pa eh. Anya? Dayta ati kay ayaw. Uwan, uminom tayo pa tata. Uray ka, adamot din pulutan. Oh, talaga nagpintas ti kwintas ngayon tad kanyak ni Dominic. Siguro, nangina na ito eh.
Talon at tawan aram kanya ni Dominic. Ngam, apay nga ta? Kaslawan mat panagayat amariknak kan kwa na. Awan mariknak a panagayat ko kan kwa na. Ngam ko nata. Mabalin nga isuro ti puso nga kayat. Sabay lang ko mga rod. Tamay surok to to'y puso nga kayat kini Dominic. Oh, sige tata. Siya tayo pa eh. Da kayo mati tumagay. Madamdaman, Barok. Saan kayo ngagbabain? Agoray. Siya kung timang karga iti baso yaw. Na? Ay, saus. Dandanim mat pinunlon ti baso. Wen, uray kat naimas to'y arak ngin inuman tayo. Tayong pasarabo na kanyak na ito ay nagkapoy di Spain. Isumat lang ang alamuyot nga agayos iti karabukob. Ta imported mat kaya. Awan data. O sige, inuman yan ta. Kargak man ang tipaso. Awan na. Apo. Naimas na talaga. Ora kla na ibdu ka na. Aguray ka man. Lumakay ka ngam di ka matlaang nga agasawa. Ha? Tagayang kan sabay tata. Gapot na dinak pa'y matinaklon ter armak. Talon atawan nga gar armak. Nga maging kita, dinak matlangin aklonen. Ay na, makonsinsan tulat na Barok. Iso nga aganos ka. Awan tata. Talo na kiti babae. Ngam, tilang ar-armag tinakarik na, kiti awan kaasping na nga eh. Ano usam nga rod Barok? Ta barang no dumteng tumatla ang pitsimpo. Nga aklunan nakatibabay apag doyosam ulay. Una tata. Sige tata. Shot pa kidi. Katilda, apay anay mayang kamitten iti pinagsaludsod ko. Noon niya tibanag to ayat ko. Kasano talaga ti kinapudnom kanyak, Victor? Nalablabas pa hingin to'y biyag ko ti panagayat ko ken Katilda. Anya? Wen, nakasaganak ang mangipusta iti biyag ko kapugan ka. Santo nga tangagbaliw dahi ta panagayat mo kanyak, Victor? Santo Apolos. Santo Apolos talatarnaw ti ayat ko ken Katilda. Nga oray no adda makitam anapimpintas ngam iti siya? Katilda, gaputi nalaos ang panagayat ko ken ka. Ket sikan ti kapintas na babae iti matang ko. Kun kunam samat laang dayta, takayat mon amasok daltoy ayat ko. Puno ti magpagak. Ket ngaklunan to ayat ko. Igarik. Saan kan to apaldaangan iti sidong ko? Ano kasta? Ay, Katilda. Sige, ibangam ko man. Ibalikas mo ko man no anya ti banagin to ayat ko. Please. Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.